Narodni sabor, 1151. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav i poštovanje svim gledalcima i pratioцima kanala Narodni broj. Probat ćemo u naredni periodu, otprilike četvrtak, petak, da nađemo i sagovornike, obične ljude, građane, kao što sam i ja običan građanin čovjek, da pričamo o temi koja se zove kritika sistema. Ovo što mi danas živimo, nismo mi baš, čini mi se, ni bili toliko upoznati s onim što smo birali i što nam je nametnuto i podmetnuto. Još u vremenu od pada socijalizma, takozvanog, i celog tog tumbanja ka kapitalizmu, svi smo se nadali nekom normalnom kapitalističkom poretku i nekom normalnom, samo drugačijem razvitku privrednog društvenog života. Međutim, ovo što se desilo posle toga, moramo biti svesni da umjesto tog tradicionalnog, normalnog kapitalizma mi smo dobili vazalno, da kažem, i jedan, ne samo vazalni, ali 100% provereni podatak, kolonijalni kapitalizam. Jer ovaj takozvani liberalni kapitalizam je bio darovan kolonijama koje su 30. godina prošlog veka ga usvojile i posle drugog svjetskog rata čini mi se da su ga skoro svi promenili. Jedino je pitanje da li će i kod nas da ima samo taj privremeni karakter, kao što nije opstao u mnogim tim kolonijama, i ono šta se može desiti kao posljedica ovakvog, da kažem, liberalnog kapitalizma. Svedoci smo da živimo u haotičnom društvu sa pomerenim sistemom vrednosti, sa pojavom stvaranja klanova, sa velikim otuđivanjem porodica, jednih od drugih prijatelja, sa nekim čudnim stanjem u društvu, sa nekim, da kažemo, od 2006. pa nadalje političarima za koje ne možemo da kažemo pouzdano da su naši, ne možemo da kažemo niti da su njihovi, možemo najplaži izraz da kažemo onaj seoski njini, da su to njini izabrani predstavnici, jer svi dalje izbori koji su se dešavali po ovom sistemu, kad se malo protumače, recimo taj jedan politički stranački život baca jaku sumnju u celu regularnost svih izbora koji su bili. Znači, bacanje te sumnje, možemo da sumnjamo samo kao obični građani, pošto ajde da pođemo prvo sa kritikom od onog što se dešavalo pred pad socijalizma, a to je dogovor naroda i određenih političkih stranaka kao uvod u nešto što je trebalo da znači odricanje volje naroda u korist trećeg lica koji će da odlučuje u njihovo ime. Svi znamo kako je prošao 5. oktobar, došla je druga garnitura ljudi, međutim sa drugom garniturom ljudi istigo je liberalni kapitalizam, a svi znamo, a po svim pouzdanim podacima, još od kad se pojavio u knjigama ono što piše, da je to takozvani kolonijalni sistem. A robovlasnički? Pa prelazak robovlasničkog... Kompanije Istočna Indijska, Zapadna Indijska krenu u lov na robove i slobodni su da vode svoj biznis robovima. Apsolutno. Tako da i to daje najbolje, da kažem, i najpreciznije objašnjenje onog što se dešava danas u Srbiji. To je ukratko bi bilo sa moje strane to kao uvod u emisije koje ćemo probati da održimo barem jedan put sedmično u razgovoru sa običnim građanima o kritici sistema i njihovo viđenje sadašnjeg sistema. Možda da napravimo neku kao anketu prolaznika? Pa možemo da napravimo, ali mislim da je još uvek slab odziv, da je to nešto što će oni morati kao pojedinci, pošto su jako jaki, kao pojedinci da odluče, jer su ovdje bili pod jako velikim uticajem medija i jednog namještenog političkog života. Jer nijedan naš, da kažemo, iole patriotski orijentisan građanin ne bi ovo uradio svojoj državi, ne bi uradio svojim prijateljima ili nešto tako. Tako da sve to baca jednu veliku sumnju u ono što se dešavalo
posle, da kažemo, 5. oktobra i jednog razočarenja koje je narod, da kažemo, pretrpeo, tamo smo, ajde da završim s time, sa osnovanom sumnjom, kad smo počeli da kritikujemo žute, opet su nam na prevaru doveli drugog, pošto su žuti imali prve sigurne glasove, takozvane institucije sigurnih glasova. Da, to je Đilasov izum. Da, koja je iskorišćena kao ono kad se jure, da kažemo, ono vanzemaljci malo fali pa da se uvate i jednostavno tako su nam podvalili ekipu koja je bila iz nakaradnog nacionalizma, koja je nastavila da sprovodi to, a žuti su samo promenili dresove u njihovu ekipu i onda dovođenjem čak i po ovom novom sistemu lažne afere sa onim bivšim, da kažem, koji je bio na čelu, jer po meni to je lažna afera. Da, samo čiju politiku su žuti sprovodili? Pa to je ista ova politika koja sada... A čiju konkretno na našoj političkoj sceni? LDP, Čedo Jovanović. Niko nije hteo pre izbora sa njima u bilo kakvu koaliciju, ali kad je ovaj evropski blok, žuti, kad su dobili 45%, pa su onda na prevaru izvukli Dačića i onda su krenuli da sprovode Čedin program, manjinski program, ne svoj stranački, jer oni su imali svoj program koji je sličan, ali ne toliko liberalan, nego baš Čedin. I to isto i Vučić radi sad. Da, ipak mora malo da korigujem, pošto je sve ipak ispalo njihov jedan dobar reality show program kojim se narod nije baš toliko ni snašao. Pa plašili su se primene tog Čedinog programa, a ovaj se ne plaši, ovaj otvoreno sprovodi Čedin program. Da, ovo je otvoreno, baš da kažemo, bez ikakve greške. Znači, čak čovjek koji ne mora ništa ni da potpisuje, kad se zna ko mu je naredio da se potpiše, da se to primeni, samo jer mi to samo primenjujemo te odluke koje su donešene. Mi smo ipak, da kažemo, nismo samostalna država, da možemo da odlučujemo samostalno o tim stvarima. Ali ipak, da narod još uvijek, čini mi se da je pod velikim uticajem medija i pod velikim tim, da kažemo, jednom šarenom lažom o stvarnom stanju u Srbiji, o onome što se dešava, ali opet uvijek moramo napomenuti za bilo kakve promjene, za bilo šta što bi moglo da naznači bilo kakve promjene, su svi potrebni, čak su nam i oni potrebni. Čak i oni sami su nam potrebni zato što je ovo jedan sistem s koji Srbija neće moći tek tako lako da izađe, čini mi se i... Bez nekog opšteg konsenzusa svih. Da, bez opšteg jednog jako velikog, širokog, da kažem, jedinstva i tu su svi mogući potrebni živi građani Republike Srbije, gde god da se nalaze u svetu, bilo kojeg opredeljenja političkog, bilo kojeg verskog ili bilo kojeg, čak da kažemo, i seksualnog, znači bilo kojeg opredeljenja. Ovo je trenutak u kome su svi Srbiji potrebni. Ja nisam pripadnik nijedne stranke, tako da ne mogu da ih pozovem u nikakve te, da kažem, konkretne stvari, ali mogu samo da utičem koliko može da se promeni svest običnih građana i ako to dođe barem do nekog od njih, čini mi se da je moje zadovoljstvo ogromno. Tako da ukratko, znači to bi bilo uvod u naredne emisije koje će biti na kanalu. Znači da pipamo malo puls ljudi, građana, naroda. Da li da pipamo ili da pričamo naše mišljenje, pa ako se slože s našim mišljenjima... Pa bolje da pitamo. Ljudi ne vole mnogo da slušaju kad neko s oproštenjem Kenja. Mislimo da je to njima i previše preko glave. Da, preko glave im je svi. Preko glave, da je to jedan složeni problem koji je... Nego prava pitanja, pa onda čujemo šta ljudi misle. Apsolutno. Možda bi jedno od prvih pitanja bilo, što kažete, gospodin Astro, da li smo mi stvarno slobodna i nezavisna država? Čini mi se da je to prvo pitanje na koje moramo da vidimo mišljenje, da pitamo naše građane, a tek onda... Ili da im pročitamo, recimo, prvi član Ustava i jer postoji ta država. Da, apsolutno. Tako da pozdrav za sve gledalce i hvala vam na pratnji i na razumevanju što ne izbacujemo redovnije snimke zbog obaveza. Eto, toliko za večeras, za 1151. dan Narodnog sabora. Vidimo se narednih dana.
Dobro večer svim gledalcima vašeg kanala. Izabrao bi jednu temu koja je intrigantna dosta. Ona je i opšta, ali je u izvesnom smislu i konkretna. Naime, odnos između normativnog, ustavnog, zakonskog okvira, ljudske egzistencije, percepcije državnog pravnog poretka od strane stanovništva i medija koji profilišu javno mnjenje ili pak oblikuju javno mnjenje. Sad, celu stvar moramo da gledamo na sledeći način. Mi imamo taj normativni okvir, normativni poredak, ustavni i zakonski i tako dalje, gdje su data kako načela u izvesnim opštim normama, ima neke koje su malo i posebne norme, nešto određenije sadržine i tako dalje, ali koje regulišu prvo ekonomski sistem zemlje sa jedne strane koji je najbliži egzistenciji, a ima i onaj drugi deo koji je političko-pravni i tako dalje. Sad, što se tiče ovog ekonomskog dela, mi znamo da je tu došla do izražaja liberalna koncepcija organizacije privrede, privrednog života, a ta liberalna koncepcija nije ništa drugo nego privatno preduzetništvo sa jedne strane, što se građana tiče Srbije, i sloboda protoka stranog kapitala i dolazak stranog kapitala u Srbiju. Sad, što se tiče ovog prvog dela koji se tiče naših građana, mi vidimo da to sve ide nekom sporom, evolutivnom, kako bi rekao, evolutivnim kretanjem. Kao i svaki privatni kapital danas ima 2 radnika, eksploatacijom on će napraviti za godinu, 2 dana da ima još 5 radnika i tako dalje, povećati na 10 radnika, kako mu se kapital uvećava i konstantni kapital uvećava, tako će da i on zapošljava. To je ovako jedan dosta dug evolutivni proces, pošto mi postajemo sve više i više kapitalistička zemlja. Zadnjih 30 godina možemo da kažemo da smo kapitalistička zemlja gde imamo jednu još uvek plašljivu mladu buržuaziju koja još uvek je tako nesigurna da bi mogla da vrši uticaj na izvršne organe vlasti kao što to se događa u zapadnim zemljama, u zapadnom delu kapitalizma i tako dalje. Sada imamo sa druge strane strane kompanije koje tu dolaze i tako dalje i one uglavnom dolaze sa visokim organskim sastavom kapitala i najviše što ih interesuju to su prirodni resursi Srbije. Sad tu ima jedno dilematično i problematično pitanje, a to je oko prava izbora. Da li recimo naša vlada smatra da mi treba da profilišemo Srbe kao subjekte i njihova udruženja, srpska udruženja, da li su to preduzetnici 2, 3, 5, 10, 100 i tako dalje, da ih profilišemo kao subjekte ili se više odlučujemo za strane kompanije, multinacionalne kompanije koje ovde dolaze da pre svega iskorišćavaju naša prirodna bogatstva. Sad, vlada će sigurno reći da, a dobro, mi imamo neku rudnu rentu, od njih mi dobijamo od njihovog profita jedan deo i tako dalje, koje oni uplaćuju u naš budžet i tako dalje. Sve je to tačno, ali se sad samo postavlja to pitanje šta se događa na neki duži rok, odnosno na dužem štapu. Sad, samo da kažem još par rečenica. Narod to ne osjeća na pravi način. Narod
u svojoj egzistenciji on se bori za opstanak i on ne vidi te, kako da kažem, šeme koje dolaze na tim višim nivoima organizacije jednog državnog pravnog poretka ili privrednog sistema. I tu nastaje, znači građan je jednostavno upućen da gleda medije, šta mu televizija kaže i sad ostaje na njemu da li da veruje to što mediji objašnjavaju egzistenciju i stanje u egzistenciji naroda ili da ne veruje. Po pravilu, narod nema takvog obrazovanja da bi to osporio ili da bi posumnjao i najčešće prihvata one stavove koje izlaže vlada Srbije i tako dalje. Tako da, to je jedna prosto nerešiva jedna zagonetka između naroda i države i teško je naći u ovom trenutku pravo rešenje. Ali jeste pravo rešenje da Ustav postojeći mnogo podsjeća na mnoge kolonijalne ustave i da on ne odgovara duhu srpskog naroda. Pa bi ja toliko imao za večeras.